Mieri tu thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto kuruguria waki wa nyumba cia raithi mwena wa Kianyaga gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga. Riu mihang'o ino no itwarithitio na mbere na njira njega, maabitha kuma ruhonge-ini rwa waki wa nyumba magithurima mihang'o ino. Kuringana na murugamiriri ruhonge-ini rwa waki Gakuru wa Muciri ni maiganiire na uria waki wa nyumba icigana ria 10 uratwarithio na mbere, akiuga wona ciarikirira igukorwo iri na uguni munene kuri muingi wa kaunti ya Kirinyaga na makiria mwena wa gicugu. Mungirora site ino twina makiria andu 100 na andu acio othe 95% maumite area ino makona handu mangiruta kamutu magathomithia ciana ciao na magatwarithia maisha mao. Na riu ni njugagwa ngikenera kuruta wira waku kwa mjengo tondu ndethetie na niu nyonagira ciana gia kuria. Na kuhuku kaunti-ini ya Nairobi ikundi itiganite aria ni hamwe na onjoria kuma SEKTA-INI mwanya mwanya umuthi ni itabanirie MURURUNGANO makiregana na itua ria igoti ria kurugamia ungaria wa igoti ria waki wa nyumba cia raithi, makiuga ni mugaru na gatiba. Kulingana na Vision 2030 tulikuwa imepangwa kusikue na slums within Kenya, na ndio bona tunaunga mkono hii housing levy. Housing levy including the jobless people to pay the housing levy. I think that is very unfair. Makiaria thutha wa MURURUNGANO uyu arugamiria ikundi ici maugite NIMAHITIA mundu o wothe kuregana na waki wa nyumba cia raithi, makiuga ukinyaniria na riu safari ya waki wa nyumba ici ni ithondekete mieke mingi ya mawira na muno makiria kuri mbeu njithi. Polisa wa Mutata na ngurubu yake angalie hao watoto wote wamesaliwa kama yeye, hawana kazi, hao wote tuliwatoa waache kuwa waisi huko kama Madhare wapi. Sasa anataka waruti wapi kazi kisha. Mihang'o ino iriga kurugamio ni igoti kurumina ciro ria wahandirwo igoti-ini ni seneta wa Busia Okiya Mtata. Especially mahakama ipikiwe na ujumbe wetu mzuri sana ya kwamba sisi mafundi tunataka nyumba, tunataka kazi, ndio watoto wetu waende shule. Muoroto wa thirikari hari waki wa nyumba ici cia raithi ni gutigirira ati o mukenya ari na handu ha guikara no gacumbiri ka maya mothe ni gutigirira ati mbeu njithi mari na mawira o ndu mwe na ukuria wa matura maria nyumba ici irakwo, kuona ati indo iria ciothe irahuthika guku irakorwo ikigurwo ro guku. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kianyaga kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina WAKI.